Pozdrav svima, evo jedan video klip, bit će brz, dakle želio bih da vam predstavim ULI program, da vam pokažem kako ja njega koristim najčešće, a pisao sam kompletan članak o njemu pa ću ostaviti link u opisu. Dakle, ovo je program koji u sebi sadrži gomilu plugina koji će vam ubrzati rad na računaru, barem je meni. Ovdje sa leve strane evo vidite koje se plugine posjeduje, odnosno komponente, a ovo zeleno znači da je komponenta uključena, crveno znači da nije. I uglavnom svaka komponenta ima neka svoja podešavanja. Možete podešavati prečicu i možete podešavati akciju. E sad, kako to izgleda? Evo recimo ja ukucam 100 plus 200 i dobijem rezultat 300. Dakle, ovo je komponenta kalkulator i tako funkcioniše ovaj program. U suštini imate dakle komandu i dobijete rezultat. Ovdje možete u generalnim podešavanjima izabrati hotkey. Ja sam stavio Ctrl i Space. Dakle, dovoljno da stisnem Ctrl i Space i pojavit će se ovdje kao prozorčić, što god. I možete podešavati još neke glavne opcije i ovdje možete updateovati. Možete menjati boju, appearance, search engine. Ovdje ću samo kratko se zadržim. Fuzziness ćete želiti da podesite u zavisnosti od toga da li grešite u kucanju ili ne. Ako stavite striktno ovaj fuzziness da bude 0, onda morate da tačno ukucate ime komande ili ime programa ili nešto što tražite kako bi vam dao rezultat. A ako često grešite onda možete staviti na 1 i onda ćete dobijati rezultate, čak i ako upite ne upišete kako treba. Evo primjer, ukucam VLC, meni će se pojaviti na rezultatu VLC, a mogu da ukucam i VLA, opet ću dobiti rezultat VLC player, tako da to vi podesite prema tome kako kucate. Ovdje možete uneti negativne ključne reči, recimo ako vam se konstantno pojavlja neki program koji ne želite da vam se pojavljuje, ukucate njegovo ime ovdje i neće se više pojavljivati u rezultatima i možete proći kroz ove komponente i podešavati kako želite, kako vam odgovara i na taj način ubrzati vama rad na računaru. To je prava snaga ovog programa jer možete zaista podesiti kako vama odgovara svaki aspekt ovih plugina zapravo. Ja ću vam pokazati kako ja najčešće koristim ovaj program, čisto da steknete sliku, možda dobiti neku ideju kako može da se iskoristi, a onda vi idete redom kroz ove plugine pa podešavajte kako vam odgovara. Dakle, često koristim za pokretanje programa, kao što sam i rekao, evo recimo VLC, evo sad sam ukucao VLX slučajno i mogu stisnem Enter i pokrenut će se VLC player. Dakle, ja sam stavio fuzziness na 0.39, to meni odgovara najviše. Dakle, pokretanje programa, to je na prvom mjestu, koristim često i kao kalkulator, na primjer izračunam neki broj, dovoljno da ukucam matematički izraz i dobit ću rezultat, ako kliknem Enter, kopirat ću taj rezultat u clipboard. Koristim za konvertovanje boja, na primjer mogu da ukucam FF00, vidim da je to žuta, u heksadecimalnom sistemu, a u RGB-u je to ovo i u RGBA je to ovo. Dalje koristim komandnu liniju, dakle podesio sam da mi ova zagrada i space aktiviraju komandnu liniju, pa sada mogu ukucati nešto što bi inače ukucao u PowerShellu, recimo ping google.rs, klupim enter, pojavi se PowerShell i odmah se izvrši ta komanda. Dalje koristim za pretragu kontrol panela, recimo mogu da ukucam mouse i klupim enter, pojavit će mi se panel za podešavanje miša koji se inače otvara preko kontrolne table, dakle ovo je kao neka komponenta iz kontrolne table u Windowsu. Koristim za prečice, napravio sam shortcut za prebacivanje zvuka na slušalice i na zvučnik, recimo evo, malo sam pogrešio u kucanju, ali sam dobio rezultat koji sam tražio i ovo je custom komanda, kao što vidite napisao sam napomenu prebaci na sluške, ja lupim enter i sada je Windows prebacio primarni zvuk na slušalice. Koristim također za otvaranje web sajtova, recimo ukucati google.rs, lupiti enter i otvorit će mi se u Edge-u, će mi se otvoriti Google. Dalje koristim za web pretragu, napravio sam 3 prečice, to su Q, Y i T. Q koristim za pretragu Google-a, evo ukucao sam Q i lupim space i sad ovdje vidim dole search on Google for i ja sad ukucam neku reč. Recimo ukucam saznaj novo, lupim enter i izađu rezultati pretrage u Google za moj blog. Isto tako sam kreirao komandu Y i služi mi za pretragu YouTube-a, ukucam recimo number file i izađu mi klipovi od number file. I imam još komandu za translate, ukucam slovo T i na primjer dobar dan, lupim enter i imam ovdje Google Translate, dobar dan sa lijeve strane srpskom, na engleskom good day,
što znači da funkcioniše veoma lepo. I to su eto neki slučajevi u koji ja koristim ovaj program najviše, naravno koristim i za druge, ali ovo je nešto što eto u roku od sat vremena sigurno jednom iskoristim i naravno mogu otići u settings i otvoriti ponovo podešavanje UELI-a ili kako god da se izgovara, ja zaista ne znam, piše UELI. Tako da ako želite da pogledate izvorni kod ovog programa, možete i to, odete na GitHub nalog ovog programa i možete vidjeti kompletan izvorni kod ovde i opis naravno sa slikama i šta se posjeduje od funkcija, ili imate ovde releases i tu se nalaze verzije programa i linkovi za download. Kao što vidite, postoji za Mac i za Windows trenutno, tako da ovde preuzmete najnoviju verziju, uvek će na novoj verziji biti na vrhu. Trenutno je 8.7.1 i ovdje možete vidjeti changelog od ove verzije, a ispod se nalaze i neke starije verzije. U slučaju da vam najnovija pravi problema, uvijek se možete vratiti na neku prethodnu. Tako da eto, ukratko, to je bio UELI program. Veoma je koristan, veoma brzo se radi sa njim, pogotovo ako podesite ovaj hotkey koji vam odgovara. Ja sam eto kažem stavio Ctrl i Space jer nekako to mogu dosta brzo da ukucam, odnosno da pritisnem i onda krenem sa kucanjem komande. Tako da možete eksportovati podešavanje, importovati, možete poslati taj fajl koji ste eksportovali nekom drugom da on importuje ako želi da ima iste podešavanje kao vi, tako da i eto igrate se s opcijama, podesite kako vam odgovara, nadam se da će vam poboljšati produktivnost kao što i meni, tako da to bi bilo to, pozdrav!